Pemirsa manah bagia kerasayang oleh Pak Nengah, pedagang nasi lawar ring pemargin lomba layang-layang megenah ring Pantai Padang Galak Denpasar. Mawinan ritat kala lomba memargi, ajengan nasi lawar sampun telah slice ketumbas pengunjung lomba. Menurut Pak Ngurah, pedagang nasi lawar saking Karangasem, dani ketanyane madolan ajengan nasi lawar bawi ring wewidangan renon, saking wanten, ritat kalau wenten acara lomba layang-layang ring Padang Galak, dani madolan ring Padang Galak. Dani merasa bahagia, mawinan dagangannya nih sampun telah slice ring galaroras tengai, antuk ngawit madolan ring galak kutus semeng. Reminya nih pengerau pengunjung miwarari angon, ngicenin pikulihan majengipun. Guys, dagang lawar mangke, Pak. Ada lewat layang-layang. Lawar. Lah, san, Pak. Deh, kenapa? Lawar barak teh. Lawar barak. Buka. Ya. Lawar, komo. 14.000 ya. Eh. Udah wae dan Pak, lomba layang-layang. 2 hari nonton Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Lah, pesan, Pak. Pak Ngurah Mausang, sani numas ajenganipun ketanyane dase kantos 15 tali rupiah. Pembeli sampun side moliang nasi putih, lawar bawi, kuah balung, miwa kali sate. Pak Ngurah Mausang, dane side moliang omset kantos sama tali rupiah. Agus Diatmike, Bali TV.